Cesta je končana. Ampak je še veliko. Mislim, kako to od daleč zgleda. Kako gleda. Ja. Všeč. Veš? Nov dan, novo potepanje, po casting dogodki. Gremo na nov casting, malo se poslikati in to. Da se dobi kakšen film, ne? Kakšna vlogica. A? Kaj ti praviš to malo? Kaj bom jaz tam delal? A bo to ono klasično slikanje? Živjo, jaz sem v angleščini. Hello. Hello. My name Ahmed. I'm from India. I like to walk, I like to talk, and I like to fuck. Slikanje. Ugotavljam, da jaz ful enih stvari zdaj skozi počnem. Kako pa bi rekel, da se počutiš? Zamoteno srečen. Na castinge ni, da zdaj to uživam. Audicije so cool, ampak casting, to, da se greš prijaviti nekam in se poslikati, to. Počutim se tako, da sem pod stresom, pozitivnim, lastnim pritiskom. Zavedam se, da tudi pretiravam malo, da ne bi rabilo tudi tako. Ampak mi sede in pol itak se bo pomiril, kamine razstava. Bo najbrž malo depression. Osam. Počutaj nosam. 2, 3, 2. Jebote ja. 109. Dođi z mano u krevet.
976. Nimam rime za to. 9, potegni mi ga spet. Ok, gremo nekaj lepega, pozitivnega. 677. Jaz mislim, da nisem beden. Pozitivno. Pa vse to je pozitivno. Kje je še kakšna tablica, ne? Italijanske to ne more razpoznati, ne? 474. Biri, tiri, miri, kiri, siri. Mecene sekiri. Urška coming! For the save! What a save by Urška! Ja, kako lepo, 184. Da on počas voz ne sekiri. Okej. Utripa vse. Jaz sploh ne gledam na cesto. Greš. Ne se ne sekiri! Smešno. Se avto ugasnil, na se križišča. A zeleno zamenjali. Ampak noben ni v tem bil, veš, kaj si tako? Srečno. Grem jaz. Alma, ti sama tu nekaj čakaš? Ha? Kaj pa čakaš? Klipem ga, da gre z mano. No, je prišel? Kaj greva? Ok. A v angleščini moraš povedati? Ne, strančno. Ok. Kaj pa ti rekel? Rekel sem bivši nogometaš, zdaj igralec. Kaj, 10 sekund? Ja, 10-15 sekund. In malo sem impres nad to Anko, moram reči, da je pustila tako en vtis na mene. Zakaj? Ne vem, tako izžareva eno, hkrati vidiš, da je to marketinški jaz. Ampak ima eno tako in prezenco in hkrati mirnost, tako vidi se, da to dolgo dela, tako lepo s talenti, do vsakega je prijazna. Drugač kot ponavadi. Vidi se, da je rojena za to delo. Okay. No, sej to je. Točno ona to delo. opravlja svoje delo. Tako. Da išče da je prav casting agent. In je res, Je to. zdaj ne vem, a sem samo drugače je bilo kot ponavadi, ne. Še na audiciji, kjer plačaš, niso tako prijazni. No, sej to. Se tle tudi na hiter, ampak je en tak način, en vibe je drugačen. Ej, jaz moram tankati. Ej, a... Kjer cool je Mustang. In a si videla, kje je tanka? Tam, kjer se odpira havba, prtljažnik. Ne, od zadaj prtljažnik, kjer daš ono tako, da dvigneš, tam not ga tanka. What? Res je coolski. On to odpre in potem... Ne odpre, on sam not ga zdaj vtakne. Kada ima zdaj avto, recimo, da ima šupak. In je tam in pa mu on vtakne not. V tisto luknjo tam. Ja, saj ti on. A vidiš? A to na sredini? Na sredini ta krogec. Ja, to. Ok. Not weird at all. Ja. Zgledal je malo kao Wolverine na hiter. Močlok je cool as fuck. Res. Kjer kar. Barve. In Barve. tudi so jeseni in potem si golovci in vse. Barve. Samo pozimi. Barve.
Barve. Mora biti vseh letnih časov. Barve. Vse spomladi. Barve. Barve. Spomladi. Barve. Poleti sva šla, recimo temu. Barve. In v jeseni mora biti. Barve. 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 Barvice. Barvice. Barve. 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 Barvice. Imam težavo z prostorom na računalniku. Toliko je posnetkov teh, da zdaj iščem, kje lahko kupim en dober prenosni disk, zunanji disk. Ker je tega že zdaj 200 giga, a še 20 dni je. Ampak bom jutri, ko bom šel malo naokrog, bom še skočil do teh trgovin, pa sem pa šel na nebo tukaj. Jaz bi lahko to naredil do konca, ker ni narejen do konca. Počutje, ok. Malo nervozen, malo razmišljam o tem, koliko ljudi bo prišlo na razstavo. A bom jaz lahko imel govor? Kakšnega? A jaz premalo naredim za vse to? Dostikrat se v dnevu zgodi, da se sam nekaj izgubljam. Čutim stres vsega tega. In sem se What the fuck je to? Okay. Ja, mama je ta slika že celala, ker sem šel s tem. Zdaj ta kuča vrod.
pustil to do konca jutr, da imam dopamin od končane slike, ko končaš sliko, se sproži tako da bom izkoristil to za jutr, pa rajdam ta wave.